mali ata tsamas uyang ata tu kinizangan itin ata kamatsamas ito sa adaw na may tutsu. Siya yang atala pasangazangara na ko kinaman na masa timuna tisuna niya lakati tunyo na kisa mula sunarawa ni sunay ito apitso rin mo na maralala ka markakakay no sinipakizazaya te ito sansangana na may tutsu. Sa izong ay ata pitso izong sa tabarunga na may tutsu sa mamaza. At makaya ito na sa mamaza patsunte ito kadunangan na ito yung maza kadunangan. Mabanata kakasizonan to ta ki padam to ta skavalo te kate sangas ta kakitsubuan ta ki aw ito na sa mamaza limita to sabi la ki rats vas mamaza to amana ta skavalo la kate sangas kanu kubata sa zonan ay say maza mabanata sa zonan na mapula ta ala-alan ay su kumasimaza pasad zuili beta sa kadunangan ni maza tal acara ba sa kadunangan ni maza amanata sa zona na kiratsev saka siya nga ito sa tasinsiuta kanikatimadu kana inika kanan ko tanuno ay vina patsun sa izo nga sasalana ka makaya patsun teso na may tutsu at kadunangan na ngong arabat si maza idindepan saka ay tu kabarang lada sa pinasaladan no at samas sa kasizonan no ata urina masan nervani mazay inalan akiura no manana nya kelanga tiam na may tutso nga na maarangam lakwa timuna tay bili la kagdian tutso amarka no ala kamarka nububuno tay bili la nga kizo nga rvana patutuna no manuna matay no sa kinisa mulan sa kadunangan no sa tiamadu no yata sa yakitarezo ano nga dana no sikipavchikitu timuna na chimichiura timetia ka temagili te chata sensengana na may tutorita si kamangwa ulat na masu puluan ulat na masu sapuluan to ata kinainalanan lati tanay mazay din panta likidata inalan tala puluan itandano iten na sa sansigo manasika salinga kanarawat ito na mga iten to ay manasika auri makaya na sumagado na ya zakubaron lako azaku kinimnaman au za ivivu au ripapu zezaya tanya kina taal-alana na ritsimijir asa kanu ikam na veksan kanu tso aku manu nas mapulo maya kumuta mreni kamar vate chori mauri sita gilunonya inada ne akan mabana ko sini adila rawat sita itu saka mali rawat semu na kipusen sengan ulanu sini kisamula sano ki patudura na ito na matutu maya patutunta rutsu anonota kina inalanan ki adilu taraizu wa pusara de taraizu wa amlintanu muna imazita ta inalana no matutu sa masila naka no dinaw daul ki makaya nga pa selayar to izeni nga tori na masanangwa kakudani mazita ta kina inalana na yakan 好，谢谢。mali mali。换我。我在拍呢。嘉龙。然后把主任叫。来。不离了那个在新下在拜会。新下话你讲了。他母语比我好哎，他刚刚考上的。你不急，已经在拍了，已经在拍了。我知道。 大家平安。感谢各位来到我们美人山这个中间的部分，也感谢我们的老师可以带领到我们这样的一个地方。虽然老师对这个地方不是很熟悉，可是我很感动。那马拉跟当地那么布拉杜，那么该地那什么马扎把中多di sanga sada bubu kasijwanya maju to ada sikavalut nu pasunakan to chwa tikina nama opupu mau kenapa ori 我真的是有感而发，因为ika kana pususu to babulungan ka kana pususu to kakedian ada saya ijanga pina pakazonan ijo pinakazonanga nuana nuata matelala nua markaca becek ayaya kana matutso pakai samula-mula acaca sinsi kemudian to marka cai kada marka nama-nama sika na penaura kentan witin lakwa kan santi nama kaitina matu betul
Ijo nganu kini tora ita sama kaya ngamu na panci tua markanu wala markanu vuvu markanu cemekemegel azwa mavana liu chwana azwa mavana azwa ruja kasih azwa na azwa jamangoan kaka mali-mali 我实在是很感动尤其是老师谢谢你让我们更多了一个对植物的认识karena matutu mali-mali mali-mali di kina sencio mali-mali kina mampu lata jila namara kitsawan 感谢上帝我相信上帝会给你们更多的能力跟祝福哈mali-mali 微光我已经讲了，讲了。来，我们请我们的老师做最后的好，评语。今天非常高兴哦，跟我们安亲的安波的这些长辈哈，还有这些姊妹兄弟们哈，一起到这个地方来，这是我第一次来哈，但是我觉得很特别，因为从这个时候其实我们就要感谢到我们安波的祖先。那他给我们这么好的环境哦，那一直让我们还可以继续的使用，保留到现在。那我想由刚刚大家的报告，其实可以看得出来，大家对这个地方其实很有感觉，就是感觉起来是没有什么改变啊。那这边的资源都还在，所以呢，我觉得这些资源是可以变成是安坡的另外一个自然观光的一个资源哈。比如说我们一路上来看到很多的这个相思树，这就变成是我们一个属于安坡的一个相思树节哈，或者是相思花节哈。对，那我们就把它定一个月份或者2个月份，然后呢，这个竹子，当然如果是在这个节竹笋的时候呢，我会变成是我们一个什么竹子的节。那因为我还没有去查到这个竹子的名字，那我希望是给大家一个最正确的名字哈。所以待会我回去以后我会去查。那刚刚它是什么时候节有这个笋子？那我想也可以变成是一个很特色的一个餐就是所谓的一个只有当地安坡有的这个风味餐。因为我看对面还有这些的竹子，所以这个部分是将来可以变成是我们的一个村民到这边来，然后呢可以带一点下山以后，然后就变成一道风味餐的。对，那因为不是很多地方都有，所以变成是我们的一个特色。那后面的部分就是我们再去接下去想想看。那安坡还有哪一些资源是可以变成是我们，比如说2个月、3个月就推出一个不一样的活动季节不一样的活动，然后来吸引很多的人。他不是说每次来安坡都是一样的东西这样子变成是他每一次都有变化。我想接下来就是要有更多的一个调查记录，让安坡的资源呢，让大家可以更懂得去爱护、跟使用、跟珍惜，那让它变成一个永续的那村长就可以一直这个。让这些资源呢一直照顾我们的村民，那我想这个是整个这个美人山跟我们安坡的关系就会永远的这样子一直的永续发展下去。好，那今天非常辛苦大家这个一路走来看到大家真的是看不出来你们都不行看得出来你们都很行谢谢大家，谢谢，Mani，好，谢谢，谢谢。我们那个对面那个山就是奇雨山，那个以前老人家如果不下雨的话，就会去那边去那边就上去可以能够就是下雨就对了。干旱的时候就这边很少水，没什么水。这一棵树可以把它再去想想看，不知道有没有老人家对这棵树的印象或者是故事？就是说像坐在这边的感觉其实非常好。只是如果是让这里看过去到这边神话故事的话，会更棒。就是游客来这边对游客来的时候可以他可以坐这边，然后看着这棵树，然后再听这棵树的故事，或者是安坡的故事大家可以去做这样一个串联。对，请教他们。对，这个也不是最大的。对没有关系。没关系，就是游客比较可及性的，就是说它可以比较近的到，又比较不危险的那我们就可以用。那当然大家有兴趣，我们说我们后面还有10几棵，那当然都还可以去只是先找一棵树的代表来去做这样子一个诠释。就是最近那个比较大的还要上面是相思对，是相思。对，所以我就说，其实这个是非常好的一个资源。你好冤哦。当然都可以
爬山上来，下去就睡谷仓了。以前就是我们的经济来源呐，这个它的储存，这个是这样。对，所以也就是说，你们每天都有第一趟就是早上来的，就走一趟，然后下午来的就是回来要住民宿那个谷仓房。然后就是他来的就是下午跟第二天早上就是这样子，走，走。关了。可以再设计一下。可以买一包米。来，好嘞。对，往回走。